Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sangpuya. Mizoram State Commission for Women MSCW chuan tun hnai social media mi papakhatin meichhia ngai salai thalak dar chungchanga thuboya ziak lut. Voin Khan Commonwealth Games sang hi somni pani bronze medal la tu India hockey team atel rem semi choro pui takapmo ani. Bihar State Sarkar cabinet of Voin Khan ti len ani. Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat chuan ramchung luite tuai tharle turak malak na lian tak kalpuya tulati. Mizoram State Commission for Women MSCW chuan tun hnai social media mi papakhatin meichhia ngai salai the dar chungchanga MSCW case sumoto case number 45 2022 ziak lut. MSCW chuan he video alan dan hian meichhe chunga leilen na le meichhe za omna le dingna chan vo ti borbana na sataka thlenge ni na hria thun ta langa nun rong taka kut in thak na pet tole thingfa ka vok na thleng nia video langte no pongpoi solo chunga torna thleng nia langte hirang taka chui chen ngai ni in an hria thun soya. Director General of Police DGP le Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 chungchang ma phuna la tu Women and Child Development Department Director chu hethil thleng chui chianga nisari chunga commission hne na report helu turuna base ti tarlan ani. DGP chu poi khoi tu hi arang theng beramana dan anga shemna pek ani theinan thei top chuwa mala turin commission chuan state police te base ti asoya he video lo lang mei chele afwa chunga hliam le na torna thleng a omani chuan annu fadin hun kim changle an hliam torte enkol zuni dan kim chang chu commission he na report pek tura hian tel tura base ani bok ti atar langa hetinga poi khoi nei mei che chunga a thlen non tolo nan sarkar thunei tu sang sang te chu an ma ani zone thwa thei top chuwa mala turin commission chuan a base boka abik takin The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 noya protection officer le service provider zongzong tepo anmani huam chung thewa komngai pol tele khotang shroi tu te nena thokho turinangen ani heti lai hian meche ngai satua pu laram tin sanga kumsom ni panga si hata tu si ha district chu Voin Khan police ten man ngala tuna hian police custody a mek ani. Deputy Speaker Pulalrin Amachuan Abial Chung Khua Darlong Health Clinic Center Thar Voin Khan hong Honnein Khom Clinic Center Tharabot saya Pulalrin Amachuan zirna Aizawl na le Risel na te chu athil ngai poima berber te ani reng thu tar langin darlong mipuite Risel na konga center thar chuan na satak atan pu be sei ti asoya mipuite point lo pana lo mang tangkaya ahmun ma le building and college konga po thei top lo chu ji turin na cha ani. Dr. Lawrence Laram enga MO thingsul thia PHC point hu soin mipuite an Risel lo chuan an tho chu apung theilova masona om thei tak tak thin lova chuwang chuan Risel nei thil poimo masa ni a mipuite point an ni tin nun konga nun phung Risel jok an war de tulani ati a harsatna an to changin damdo in pan vat na chang hriat po atul hle ani ati. Nizan Khan All India Radio Aizawl chuan All India Radio Studio ti khotlanga FM zo oi 100.7 MHz Foundation Day voice home pangana lomna hunan manga heun man puitu art and culture minister Paula Zilena chuan thu soin FM zo oi kumsom panga ani lomna ni le India ram ro pui tak zelena lomna ni kumsom seri pangana ain angchi chu in me ati thu soya FM zo oi chu thalai te du zong tura duan ani thu soin atir te tangin mi puiten an hlut thule nga thatu te chu Mizoram chungba ka Mizoram chevela tangin anom thin thu soya Mizo English le Hindi a pon ani thin chuan Mizo fa te an duai big lo zia ti langani ati a Mizo te ta na fin na tur thu thatam tak an pon thin ngai thatam chu an at ngai lo thu soi bok ani. All India Radio Aizawl head of office Pudi ala rope chuan All India Radio chu Ramboy tran kum sangkhas go somruk porok July ni somthum pakhat adin tran ani thu soya Ramboy la ya mi puite ta na thil thon pek lu tak chu radio a thule hla Chanchinthar pon chu ani thule radio chu mi puite in nga na ber an khor nem tu le anin omtle na ber ani thina ni ati. All India Radio din atanga kum somni chung chu radio thu pon reng reng mi puiten thil kheng te na Chanchina tena diglo theilova an ngai thule sarkar pisa le school chola po radio in apuang empty chu anem he na na man thina ni thu soya harsa taka All India Radio masona ta na an tho chhodan soin puti al ro pe chuan FM zo oi za point pasari megahertz chu kumsang ni pariat ogas ni som panga chu atana ni thu soya ati radar ka ranga chau FM zo oi program om thin chu tuna chuan ni tin dar kar som pali lai an nei tak thule mobile application manga live stream akal reng thu soya Mizoram chunga All India Radio station paruk ne ani to thu soin All India Radio Aizawl program la choi nung reng tu FM zo oi
za point pasari chu vulzel se adu thua soya mi puite po longai thazel turin acha ani Voin Khan Commonwealth Games sanghi somni pani bronze medal latu India hockey team tel ram siam choro pui taka mo ani ram siam hian Voin Khan Mizoram lo thlenga Sport and Youth Services ICT le Tourism Development Board Vice Chairman Putisi Pachung Hovin Lengpui Airport a apmona hun board saini a Putisi Pachung chon tuna tangare lo te a hian Mizoram sarkar chuan ram siam le Jeremy Larin nunga lompuina pui tham tak board sai dona Mizoram sarkarin antana ro manna ane tepo ahun taka ho tu ten an puan don thua soya Commonwealth Games bronze medalist laram siami chu Mizoramin alolom thu soin Mizo fanurang kachak India ram timoi tu Mizoram timoi tu ni bok ani thua soya India ramin he afanu hi achuang tangsetani ati voina program chu minister puroba romoi roi te hova man andu viau lain minister chu damlo na wanga tel thelo thule a ai au tak thua soya in fiam na chu mi zongjong in lungrol tlan na berle indu sang ton na ber mi zongjong huwa pani thua soya Commonwealth Games sa Mizoram atanga tel mi pani tem medal an la ve thei chu lom amati thule chhon amati thua soya thlai te jinga mi tam tak tumang kheng phak lo reilo te chole tamai an tam thua soya tuna hlotlina Mizoramin achan chu Mizo thlai te tan chona na satak atlin thua soi ani laram 7 thu soin Jeremy Larin ngane na an hlotlina chu Mizoram mi puite du sakna le tong pra puina wangani thua soya tuthala khom tu te ba ka azirna sang bana college ho tu le zilai te sports discipline sang te le ama lo zirti thin tu te chunga lom thu soi ani laram semi monain khom to here Mizoram State Sports Council Sport and Youth Services Department Mizoram Olympic Association Hockey Mizoram Central YMA Government sang bana college ayo tele sport discipline sang polten laram semi thilpek ano hlana laram semi an khuwa kolasi paro puita ka mu ani a kolasi district borsap Sport Association sang District Sports Committee DSYO le All NGO Coordination Committee te tang ho board sa in thingdol agri complex a lir thei sang nen mu ani a hemin hu hian thingdol atangin kolasi marveng bekin thleng lir thein kongzo puyani a Circuit House chola kolasi DC le pol sang te board sa in lomna board sa ni a heun hi put Thomas Dilal Engliana sub headquarters president All NGO Coordination Committee chairman ni bokina kai shuai ani Monen khoma hilaram siamile Kulasiv District Borsap Pujon LT sang aten thon soya Sarkar Department le Association sang telemi malchanem takin thilpek anhlan ani Myanmar sipainan rukbo zokhathar ebloka haimol khotlei rol pani ruang charani pathianikal ta tlaidar thumle chame vela Myanmar le India Indiana trioli atanga hlavak lo Myanmar sipai le Local Defence Force LDF Mountain Eagle Defence Force anti te haimol khuwa anin ka na Myanmar sipai ten an man tak PDF commander pulal zidinga fa una pani ruang chu tukin dar sari vel khan mu ani zokhathara changa thon danin Myanmar sipai ten an man tak unaw te hi lalun pui kumsom parugle aunaw mi pa larwat fela kumsom pali ten ni a Myanmar sipai ten pathini tlai khan haimol atangin an unaw hin manin an shruai chuaka an lo le mailo awangin haimol kho pasal tha tele PDF ten zongin tukin dar sari vel khan haimol ramchung phai konga an unaw hian thia mu anita ani he unaw pani nu le pa te zokhathar lama ral kana anom lai ni a hetia fa te thi thuan hria thian haimol lama chole in voin khan haimol khan mola an fa te phu manita ani Myanmar sipai tele haimol PDF te hi pathini tlai khan in kapin Myanmar sipai te hen haimol khuwa in som paruglai an hal ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Mami district bank sang ten an bank poisa da an puk swatir CD ratio ju kumin Mars la khan za zera sam ruk pakwa point paneni thu tarlan ani he thui voina Mami district conference hall district borsa pulan lu hova district consultative committee district level review committee district level security committee thut khomna tarlan ani a sarkar lai puin mi pui ham thana tanaro manan siam sang Mars la thleng PMJDY ya mi singhi sang ko zani samli pakwa zialwani a PMJJBY ya mi singha sang ni zere samru pakwa le PMSBY ya mi singhi sang kha zathum samni pelin ziaklu to in APY ya mi zaruk samru pathum zialu ani bok veinin khoma hian tun thlathum sunga financial literacy camp voisom panga botsa ani thu tarlan ani bok Bihar State Sarkar Cabinet of Vein Khan ti lenani Chief Minister Nitish Kumar cho department poimo le Lianzo Sarkar ma sa chan ho changthun zoma hengzing and general administration cabinet secretary le election tetela Deputy Chief Minister Tejosi Prasad Yadav chuan health road construction urban development and rural work te changthunga finance to Vijay Kumar Chaudhary chuan changani Voin Khan Governor Phagu Chauhan chuan Council of Minister member
somthum pakhat la luta RJD ten minister sompro kan neya JDU ten som pakhat Congressin pahni Hindustan Awam Morcha in pakhat le independent MLA pakhat chu minister ni na achang bok ani left party MLA somprok te ro chuan sarkar tel hi antum lot huan puanga ponto angin chief minister Nitish Kumar le deputy chief minister Tejoshi Prasad te hi August ni som khan laklu ani Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat chuan ramchung luite toy thar le turam malang na lian tak kalpui chulati voina yamuna par azadi kamri mahotsav New Delhi bot saya hethui sain pu Shekhawat chuan sarkar chuan luitui tithiang hnim tu le hum hal turin kongsang sangin ma ala chungin mipuite enroll na chuan na satakin na athokani ati Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram State Commission for Women MSCW chuan tun na social media mi papakhatin mechia ngai salai thalak dar chungchanga thu boya jiak lut Wen Khan Commonwealth Games sang ni somni pani bronze medal la tu India hockey team tel ram siam charo pui takam ani Bihar State Sarkar cabinet Wen Khan ti lenani Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat chuan ramchung luite toy thale turam mulak na lian tak kalpui chulati chutizong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani